domaćini, kumovi, susjedi moji, djeco vječna u kratkim gaćama. Pjevač u noći se zapravo poigrava žanrom romanse i to žanrom romanse u najširem smislu znači od sapunica, nekakvih trivijalnih žanrova do epistolarnih romana, nekakvih klasičnih ljubavnih filmova. Svega ima unutra, jedna papazijanija. Gondoljeri gradskih putanja, kapetani na strancu, strankinje na kapetanu. Kako ljubav vratiti kao nekakvu posljednju utopiju čovječanstva na neko prvo i najvažnije mjesto koje možda po svemu pripada. I ostali iz ulice Dinka Šimunovića, da ne nabrajam. Pišem jer prije nego što odem želim svima vama reći da živimo u najljepšoj ulici.